Dobry den wszystkie, ja Marko tu w Nowym Sadzie w Serbii z Iwanem Kaniuchą. Він jest z Rusnak Otal i to dneska jest pierwszy dzień, który ja z nim się zустрічу. To Iwane, powiedzcie nam, jak Rusnaki historycznie przyjechali do Serbii na Vojvodinu? Można powiedzieć? Hej, apsolutno, to žadam vas privitati u našim dvore, u Ruskim kulturnim centru. Naša istorija počina dosta davno, ona stara otprilike 300 roki. Rusnaci še na tih prostorih, ktorih voláme Vojvodina, ktorá region Srbiji, priseljeli 1751 roku. Точніше, 17 януара 1751 року перший раз велика група, odnosno 200 греко-католицьких фамилій zo stedišnjih gornjih časov Habsburgske monarhiji, a to ti kraji mi volame Горnica, to časti nješkajšej Slovatskej, Poljskej, Ukrajini, to nješka сучасні держави, ali da kedi to була Habsburgska monarhija. I mi še, znači, z tih krajov priseljeli tu do Vojvodini 1751 roku. I evo, od tedi po nješka, mi za toti 300 roki sme še formovali jak jedna okremna nacionalnost, jedna okremna narodnost, która ma svoj jazik, kulturu, tradiciju, viru, która rozlična i od srpske, i mađarske, i slovatske. I eto, mi tu trvame teljo roki, a nas dam še žišće teljo. No, a w jakich celach mieszkają w Vojvodinie Rusnaki historyczni? Kad sme še priseljeli, znači to co sam spomnul, 1751 roku sme še priseljeli do tedišnjej pustari Veljki Kerestur. To še nahodzi nedaleko od nješkajšoho mesta Ruski Kerestur. Ruski Kerestur, znači perše mesto, ktoré formovane i ono ide nješka najvekše mesto gdje žiju Rusnaci. Duam, že kolo 4000 Rusnacov žije u Ruskim Keresturu, a pošvitko, da skeljo roki poznejše, še Rusnaci z tih hornjih krajov priseljeli do mesta Kocura. Mi ljubime poveže Ruski Kerestur i Kocur, to dva oka u glavi, i z tih dvoch mestov še već Rusnaci rozšireli po Vojvodini. Takže okrem Ruskog Kerestura i Kocura, Rusnaci žiju u Kuli, Verbasu, Novim Orahove, u Novim Sadze, gdje še prave tu nahodzime, u Đurđove, tiš tak še nahodza i u Šidze, Bikić Dolu, Berkasovu, Sremske Mitrovice. Znači, otprilike, kad opatrime Vojvodinu jak region, tu je skoro 19 mesta gdje Rusnaci žive nješka. Okej, i one jeszcze tam mieszkają, tak? Hej, gdje nješka ih jest, ljem, že u da jednih mesto ih jest vecej, a u da jednih jest menjej. Ali tako i mušim nadpomnut, že nas Rusnacov u Srbiji jest malo, jest nas kolo 14,5 tisjači. 14.200 po ostatnjem popisu žiteljstva z 2011 roku. Takže u všetkih tih mesto Rusnaci mali, ali ih jest i to co najvažnejše što su aktivni, bešeduju po ruski i žiju jak Rusnaci. To jak, dlaczego albo czym, jakie przyczyny były, że Rusnaki wyjechali z Hir, z Karpat i przyjechali na Vojvodinu? Vojvodina, odnosno to ti časti, hej, posle 1699 roku postali čast Habsburgskej monarhiji, a skorej toho to була čast Osmanskej imperiji. To možete sami pogledati, hej, abo na Wikipediji, abo prečitati daco z istoriji, ali Habsburgska monarhija i Osmanske carstvo še vše boreli. I tu već posle 1699 tu gdje nješka Dunaj i Sava, Rika, tu napravena hranica. I to ti časci buli bars hudobni, to buli močari i trebalo to tu žem napraviti, jednostavno ju oplemeniti, že bi ljudi tu mogli žiti i že bi mogli potpuno žiti z ostej žemi. I da nje dlužim, u počatku še do tih krajov priseljovali Njemci i Mađare, ali Njemci i Mađare bili bohati. I već
že čom bi da jeden Njemec pošol zo Beču або з тих багатих країв до єдної пустарі, до чого не позна того. От тедішня Габсбурзька монархія давала велькі, давала безплатну хижу, žem, статок і všetko, co було потрібне, щоб ще фамілія отримала. Keď už Njemci, Mađare prestali priходити tu, već se rušilo naseljovac drugi narodi Habsburgske monarhije. Znači, nie len Rusnacoh, ali i Slovakoh, Rumunoh, Cincaroh i tak dalej. Takže prosto še i mi u tej pripovedki, jak jeden hudobni narod zo Skarpatoh odlučil prísť do novej žemi, gdje to ti familiji dostali možljivost, že bi počali jeden novi život i može buć, hej, tot život bol ljepši od Karpatov, hej. No, bardzo interesno. No, no tepер besidujemy kus o jak tepер jest życia. No, tepер sme w Nowym Sadzi, przy Rusyńskiej Kulturnym Centrum. No, może powiedzcie, jakie podії tu się odbywają w centrum? Тот наш культурний центр наистина ма глибоку історію, як і ми самі руснаці, але не 300 років, але 75 років. За ті 75 років ту великі генерації пройшли през нашу секції, як це фольклор, хорське шпівання народних пісньох, през театр, máme tu dramski studio, s ktorým še píšime, máme našu orkestru, ktorá kombinuje tradíciu s jakimś súčasným zvukom. Takže prosto náš kultúrny center otrimuje i pestuje tradíciu, kultúru, jazyk, ale i provádzi súčasní trendy. Jednostavno otrimuje našu zajednicu. Otprilike, ja domam, že máme prek 100 členov, ktorí nie len Rusnáci, ale ľudia, ktorí zo zmiešaných malženstvoch, bo u nás to normálne, jak da poviem, multikulturálny štredok, da komu mac Ruskinja, ocec Serb, alebo obratno, alebo nejaký druhej národnosti. Takže u nás to všetko normálne i prosto my sa tešíme s tým, že bez ohľadu ktorej ste národnosti alebo nacionalnosti, vy tu v jednom zo s nami robíte na promocii i Rusnácoch, ale i všetkých vojvođanských národoch. Tiež tak tu u našim Ruským kultúrnym centru máme náš klub amatéroch, ktorý je otvorený každý deň i tu ľudia môžu prísť, popiť pivo i pobešedovať po rusky, upoznať sa s nami, tiež tak užívať u našich programoch, ktorí tu richtáme, bo my tu pravíme naše tradícijné jedla, kapuščaníky, pyrohy i všetko druhé, co viazané za našu kultúru, takže prosto my nie len tu tancujeme i špívame, ale še i družíme, preprowadzujemy slobodný čas i dom, že naiste super, že máme také jedno mesto, kde môžeme privítať i vás, i gostov, Rusnácoch z druhých krajov i prosto še poviazovať. Vidieť, že sme nie jediní tu. No to naprawdę jest super. No, to коли буде наступна подія? A evo, teraz co môžem najaviť, co bar ciekawe, to naše zajednické druženje so Slovackým kultúrnym centrum. Ono še otrima na šlidujući vo vtorok, 9. августа, gdje budeme praviť ti poznati slovački haluški i budeme sluhať rusku i slovačku muziku, takže to bude jedno multikulti druženje, gdje normalno Slováci, bo beseda nam podobna, to oni budu bešedovať po slovački, mi po ruski, jednostavno tak še družíme i preprowadzujemy svoj čas. No, to naprawdę to jest kras. No Ivane, хочу ti bardzo дякувати na toto besіду. Дякуjem вам. I obzираючи, до наступного разу. Keď хочете, можете więcej informacji o Rusínskim kulturnym centrum w Nowym Sadzi przy RKC Matka na Facebook i na Instagram.